Katukad, di basol. Pinapalabas, nagpasken ni Astor, gaputa isumanan ti mayor. Saan mo't adimmaray dagiti taga-farm, kasta mo'ten daligaya ken nanapipay. Ngem masurun lata ni Margarita, gaputa saan adimmaray ni Ligaya. Kaya't nakumangay pamatmat ken ni Ligaya nga adayo anasaysaya at tibiyag na ngem iso. Nupay kasta, naragsaklat nang rura ket nakuna ni Astor asaan to apulos a maartapan ni Ligaya. Iti may sangal daw, nagpakadadadinggas, dagimay ken kalalili iti amo da tamapanda ije sentro. Pinalubusan nga rod ida ni Astor. Inikkan na pa'y ida iti kwarta, tapno adda aramaten da nga galiwaksay. Ket dita, insingasing manen ni dagimay ti adayuda kuman. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Anya timako na yung ngay dinggas, kalalili. Umadayo tayon dito agtaray tayon. Unyag paiso dinggas. Pumanaw tayon dito Kaya't ko na makita ni Angus. Kailiw ko. Sumardang kayo. Ish ngay, dinggas. Agtaray tayo kuman. Sumardang kayon kunakmat. Nakita yung mat no kasano ti kinatungad ni amo. Kabalan na kayo apatayan. Saan na tayon to masarakan? Aglamang tayo Aginggat kaano ngaglamang tayo. Di kumamang tayo iti mabalin nga makatulong kadya tayo. Wan, husto ka. Ngam nariga ti agpaspasarak tagimay. Angus! Kailiw kan! Angus! Sumardang kan kalalili. Asidag tayo ni Santo. Agpasyar tayo. Kalpasan na, gatangan niyo ti kayatyo agatangan. Kat agawid tayon tumatlangan. Nagmaya-mayat dete nga para kay to'y sentro. Anya, dinggas, kine-kine. Windagimay, nagpintas. Kanado ti kay kayo. Ay na, nagadupay ti sabong iti aglawlaw. Awan nga rod, nagpinta-pintas ito'y. Ngam, ay, adu mate drag, adiak dito iliyo. Wengarod, kat among kadidagimay, makunkonsensya Ngamin, may saak makagapuno apay. Ha? Ngamin, da kami kinidinggas ti tagatulod ka dagiti orders. Sumardang kayon. Sana day tabanag ti pagsaritaan niyo ditoy. Hala, tumakder kayo ditan. Tagpag na tayo. Ay, nasaysaya at pay. Wen malangan, tapno makaaliwaksay tayo. Tapno saan tayo nga agpampanunot iti madi. Hala, umay kayon. Tamapan tayo ijay view deck. O sige, kaya't kumanin ang makita ti view deck. Ngamin, namin sanla nakita. Wow! Nagmayat ti angin dito yung view deck. Ay na, nagmayat ti rik na dito Wen nga rod, kene-kene. Ay, apalan kayo ato. Oh, apay. Ngamin, nakasalabay kan ni Dinggas. Adamot dito ni Angus. Kat nakaakbay kanya. Kabayatan ti panagpuyam iti aglawlaw. Anya? Ay, apanan kayo doon. Nag-sweet kayo. Awan Ngam, naragrag sa kakumaano, saan nga ni amo tayo. Awan nga ron. Nawaya tayo kumalad ta iti sa dinuman nga papanan tayo. Kan, saan tayo kumanga mabut-butang. Awan nga ron. Ala, husto daytan. Sana na daytati pagsaritaan tayo.
Imay tayo dito'y tapno agaliwaksay. Isuadiyo pa'y lapampanunutan ti may papan kadagita abambana. Talaga ang nagagatlat na dagiti trabahador. Kas ita, agap-apit dan. Kas ko na ni Tata Julio, ad-ad dapay aging magat da ita. Saan da nga agbaybay nga oray awanan ni Francis. Tas kan nga aywanan da kano ti farm. Ta dito'y ti pagbibiyagan da. Ligaya, balasang ka. Nana, Ada merinda abalon ko. Adto yo, makan ka, basang. agyamanak, Nana Dominga. Mala, basang. Mga lakalata iti kanam. Naimas day ta tinapay. Siyak mismo tinangludaw. Agyamanak, Nana. Naimas, Nana. Balasang ko. Anyaya, ti pampanunutom dito. Ha? Kasi lang kami nagpampanunot ka. Iso nga inasitgan ka. Adda ka di parikot, balasang ko. Awan, Nana. Ala ka, Rod. Ituloy mo ti agmerindawan. Tagsubliak iti ayan, dagiti kakadwa nga agap-apit, iti nateng. Sige, Nana Dominga. Awanan makunak kadagiti trabahador, Nana Pipay. Talaga mapagtalkanda. Idi pa'y laeng ama pagtalkanda, balasang ko. Itataawanan ni Francis. Siya kunti mangimaton iti farm. Uwan, balasang ko. Tauray mapagtalkan dagiti trabahador. Naskanda tangad daak amang kita kadakwada. Kitaak noan niya dagiti kasapulan, kan noan niya ti parikot iti farm. Uwan, balasang ko. Aramidom da ita. Tapag sayaatan mo ti farm. Oh, apay. Pampanunutag ti kriminal, Nana. Ngamin, aging gaita. Saan ang maikat iti panunot ko ti agibalas? Ligaya. Kasla saan ak amakaid na amang pampanunot. Maawatan ka, balasang ko. Gamkas itinakon-akon. Dagiti anak mo ti panunutam. No asino man ti kriminal, agpulon tumot laeng. Nana, Awan sa bali nga ing kapanunutan, no di dagiti anak mo. Ken ti panangimaton mo iti farm. Tingkas, katam ka di dato inyawat di kanyak. Kastoy dya surat nga kopiak. anya day taasurat. Kontra droga. Saan nyo ang dakdakamatan kiniamo da ita? Amang anod na sa bali, amay lawan nyo, amay baga, katakas kayo. Uy, agul uli mo kakitan. Ngamin, mabutungak. Yak kayat ti matay. Ore siyak Ala, ito nyo da ita surat iti sa bali. Tamangan no makita ni amo nga dakas ta akopya nga igamyo. Katakas kayo. O sige, siya kunti mangyawat iti sa bali. Dagiman. Diyatoy. Inak itad iti day di abalasan. Di nakatugaw iti sirok ti kayo. Sige, iyang kangaraw din. Agawaam. Oo, daytoy dagimay. May bagay kan ka. Kamiseta at pink. Nagpintas. Naglakamat dita nga marugitan. Dila ba am? Baga ko aya dita. Unmat, bagay mo. Aya. Sige man nga rod, gatangak man. Basta baga ko Wan nga rod, ad-adan na pumintas ka ditang abado. Ad-adan nga agayat kan ni Dinggas. Aya. Igatangak ni Angus iti bado na. Tapno into nagkita kami
mami, itad kunto amin. Ado tigatangag apara kini Angus. Awan lata kini. Sapay natipid ni manong ko nga Angus. Taibang-bang ko na nga mente kwarta na. Wan nga rod. Naglaw ko adud wala ang akamiseta ti pagsinsinublaten na. Kandud ay pantalon na. Kasya da nga kabsat ko. Ngamsaan nga basta-basta ti pantalon na day chay no gumatang. Kine. Nabalor ati pantalon na. Kasta ka di. Ala, gumatang takid din iti daduma pa nga kayat nga gatangan. Tane, ag-or-orayan ni Dingas ija kotse. Wanda gimay. Mangan tayo pa, sakbi ang agawid tayo ija mansyon. Wan, may mayate na mabsog tayo asumangpet. Ngamin, amangan no maikat tiganas ko amangan ijay. Ta sigurado, agpalastog manin ni Margarita. Wan nga rod, Kas itinakunak idin kada kayo. Salaan nyo lang ni Ma'am Margarita. Tapno awan rumswa aparikot. Kasamat nga talaga ti aramidan me. Wan nga rod. Ang amnaw maminsan kat, masursuron lahat tamat. Saan nyo latan na sungsungbatan no kasjay? Katagtungpal kayo latan iti kayat na. Wanan tapno awanan terere. Sige, mangan tayon. Tapno makasubli tayon ijay mansyon. Ne, ada kayo matgayaman. Imbag man taamuyo pa'y tinagawid. Ni, apay aya ma'am. Kat siyempre, nagpa-share kami Kasta nga rod di ko na ni amo. Uray ibay-buyag may tagpa-share. Aging ga iti kastoy nga oras? Alas 4 pa lang mat iti malam, ma'am. Nagadupay tinaskan nga aramidan nyo dito yung mansyon. Uwan ma'am. Di kagda nagta. Malpas amin nga trabaho ito'y mansyon. Dalusan may dagiti waram. Anya? Nadalos to amin ti sulito'y mansyon, ma'am. Rumbang laang. Ngamin, Wan, ma'am, awan amok nga babawanan kami lang. Naradsak kami, ma'am. Nga uray babawanan kami lang ito'y mansyon. Saan kami nga kaskan ka? Anya? Sa bali nga mentiragsak mo, ma'am. Taday ta mangiroro man kada kami nga babawanan teradsak mo. Nga kaslasaan ka nga naggapo iti maregregat nga pamilya. Nagadoon nga imbagam. Ay, no saan nga balew ti panagsasaom kada kami nga babaonan. Sa anak mat nga agbalew iti panagsasaokan ka, ma'am. Sige. Ngam pagbabawyam to ti kastoy nga ugalim kanyak. Dagimay. Ni, tanya ko mamataramidam ngay. Ipapatay, nak. Anya? Ay, no adadakas nga mapasama kanyak kat matayak. Sikati pabasolan ti pamilyak. Sikati mapabasol, ma'am. Anya? Iso nga no ko na mga dakas daramidam kanyak. Akat, ay, dakas matipagbanagam, ma'am. Irogi manan ni Margarita tagsaw iti madi. Iso nga sinong butak, Kuna ni Dingas adimon sungsung-batan ni Margarita. Kumaangam, masurunak mat ngamin. Agsuble manan ti sigud nga ugali na ngay. Baybay ang talatan. Saan tan asungsung-batan? Ay, sige man langan. Saan kon nga sungsong batan ni Margarita? Hoy! Da kayo ang babaunan dito yung mansyon. Itimplaan dak iti chocolate. Wan, ma'am, siya kun timang timpla iti inumam at chocolate. Ni dagimay ti kayat ko amang timpla iti inumat. Ay, Agreklamo ka, dagimay? ay, saan mat, ma'am? Sige, mabit lang ta itimplaan ka nga rud.
Darasam, jak kayat ti babaunan abano yabad. Tinggas, napintas dito yung plantasyon. Napipintas dagiti mula a kwarta. Amo, Itatawanan niyang kuhan. Kaya't ko di bay-bayan to yung plantasyon. wine, amo. Yang kuhan tinangitalkak idi. Kat itatawanan. Ipaima kun ka. Di mo itulok ngagtugtugaw latan dagiti tattao ha. Nasken ngagtrabaho amin anaimbag. Wine, amo. Sabagay, uray awan tayo amang bambantay kadakwada. Ar-aramidan dati trabaho da. Tamo da ngamin ti pagbanagan da, no agbaybayan da. Nasayat no kasta. Ahun gaya. Asino ka dagiti tao ta ti amom a makatulong kan ka? Ni Jesto ni amo. Nagagat na ijay. Kasta ya. Adayo ang nagagagat ngam ni Angkwan. No kasta nga rod. Isun ti sumukat kaniyang kuan. No dahi ti kunayo, amo. Ala, kasarita man na imbag. Tadyak kaya ti parparaw-paw ti trabaho na. Matungpal, amo. Nawatam ka di timbagat, Jesto ni. Wen, tingkas. Sika ti sumukat kini Angkwan. Kas may sa atalkan ni amo. Isu asayatam ti trabahom, takasta ti bili ni amo. Wen, tingkas. Amangan no siya ti pagbalinan na atirador akas kanyang kuhan. Ha? Amangan no pagbalinan na mata kriminal akas kanyang kuhan. Saan ka di akayat mo, Mat? Gapoy ti kwarta? Agpada kayo lang kanyang kwan, Jesto ni. Gapoy ti kwarta, may turadyo ti pumatay. Katsika, saan ka diya pinatay mo ni ang kuhan? Mano mo titangdan mo? Awan tintad ni amo at angdan ko. Kanya kung di na magpayday tabanag. Gaputa sa anak nga interesado iti kwarta. Imposible na ita na. Kwarta, saan ka nga interesado? Wine, no ti binula na sweldok, natural nga alag. Ngam ti ko na matangdan ko kini amo iti panangpatay ko kini angkwan. Sana kon nga interesado. Podno ka diya pinatay mo ni ang kuhan. Apay, agdwa-dwa ka? Kasus lang amin imposible. Saan ka mamati? Saan ka mamati? Iswadi yun makita niyang kwan. Tadan iti tanam na. Apay nga rin ngayon papatay ni amo. Gapo ta kalabanan nan ni amo. Dinan amo ti pagluglugaran na. Nya? Binutbuteng na ni amo. Ngay butagtak na ti kinapudno. No di na itadadagos ti tangdan nyo. Iti pananggudas yo kini Francis. Anya? Iswatap no nasaya at kalata. Jesto ni. Di mo gamdan na kalabanan ni amo. Tamangan. No maipada ka kini angkwan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.